Mume wangu, maneno uliniambia mchana yameniumiza sana. Nadhani hata baada ya kuomba msamaha, sijui kama nimekusamehe kwa moyo wote. Nakuelewa na samahani kwa kweli, sikupaswa kuongea vile, na najua kuwa niliongea kwa hasira, na sio vyepesi mtu kukusamehe hata kama umeomba msamaha. Ndiyo, nafikiri kuhusu Wakolosai 3:13 panasema hivi: tuvumiliane, tusameheane kama Bwana alivyotusamehe sisi. Lakini najiuliza kitu kimoja, kwa nini mimi niwe wa kwanza kusamehe wakati bado naumia? Swali zuri sana. Jibu lake lipo kwenye aya ambayo inasema tusameheane kama Mungu alivyotusamehe. Yeye alitusamehe tukiwa bado wenye dhambi, hatukustahili, lakini alitupenda kwanza. Hilo limenigusa. Kwa hiyo kusamehe si kuhusu kwanza mwenzako amekustahili, bali kuhusu Mungu alivyotutendea sisi kwanza. Ndiyo, na Mathayo 18:21 hadi 22 panasema Petro alimuuliza Yesu ni mara ngapi amsamehe ndugu yake. Ni mara 7. Yesu akajibu si mara 7, bali 7 mara 70. Hii sio hesabu ya kawaida, bali alitaka kuonyesha kuwa kusamehe hakuna mwisho. Lakini je, kusamehe kuna maanisha nisahau kabisa kana kwamba haikutokea? Hapana. Naamini kusamehe sio kusahau, bali ni kuachilia haki ya kulipiza na kuendelea kutobeba uchungu, kwa sababu Waefeso 4:31 hadi 32 panasema tuondoe uchungu, ghadhabu na hasira, tuwe wafadhili, wenye huruma, huku tukisamehe. Na kusamehe mume wangu si kana kwamba maumivu yamekwisha, bali kwa sababu namwamini Mungu atatusaidia kuponya pamoja. Asante mpenzi wangu, naahidi kuendelea kujitahidi kudhibiti maneno yangu na kumwomba Mungu atujaze upendo wenye uvumilivu zaidi. Nakupenda.